fulathela izono, furatila zvivi, khuleka egameni lenkosi, nyenketera muzita ra She, uyakusindiswa namhlanje. uchaponeswa nasi. Batshelwa, Vakaudzwa siyakutshela, leswi tinokuudza, sizabe sibatshela futhi. takaba tivaudza futi. Into yakuqala, Chinhu chokutanga isoni pamutadzi kumele siphenduke. anofanira kutendeuka, Ohlatshwe ilizwi likamlimu, anenge abayiwa neshoko ramwari. phenduka. Isithembiso namhla Chivimbiso nhasi ungasamukela phela ungachigamuchiraone, ngoba ngesakho. nokuti ndechako. Uma uvuma Kana uchibvuma uzithobisa uchizvininipisa, phenduke ezoneni zakho, uchitendeuka pazvivi zvako, uyathethelelwa kathesi. Uma ungcwelisiwe, kana wakacheneswa, uthobekile, wakazvininipisa, wazehlukanisela kuThixo, wazvitsaurira Mwari. lalela sihlobo esithandekayo. Terera hama inodikanwa, Isithembiso sikababa siyakudilikela phezulu. Sihlobo esithandekayo, hama inodikanwa. mhlawumbe ukhona lapha Dzimwe nguva aripo pano ongakaphenduki, asati atendemuka, ongakathethelelwa izono. asati aregererwa zvinhu. Nanti ilanga lokuthethelelwa, Eri zuva rokukanganwirwa, lona leli irori yilo limiselweyo lawo. ora wamisirwawo newe. Phenduka.
nasi isikhathi njalo sokuba sizwe ilizwi lenkosi asikhothamise namakhanda sithandaze. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe siyakubonga ngethuba lelo sipha lona babelokuzwa ilizwi lakho. Qala nathi manje baba nxa kuvulwa izwi lakho Nkosi yami kuvulwe nezinhliziyo zethu. Inhliziyo yethu baba mayinamatheliswe izwi lakho. Silizwe Nkosi yami lisihlanze lisihlambulule lisenze sifanele phambi kobuso bakho. Nkosi yami sizwile ngesithembiso sika baba umoya oyingcwele efika baba endlini yaphezulu esehlela phezulu kwabangu 120 ababemlindele Nkosi. Manje msindisi nathi sibhekile baba siphakamisela imphefumulo yethu siphakamisela baba nenhliziyo zethu kuwe ukuba usigcwalise ngomoya oyingcwele. Thululela imvuselelo baba phezulu kwethu. Yebo Nkosi amandla kamoya oyingcwele. Baba wami sibusise sonke namhle mini abangazalwa ngokuthi basindise baba ungcwelise wembese ngamandla sebenza imisebenzi emkhulu baba izimanga nezibonakaliso mazilandele njengokuthembisa kwakho. Igama lakho libongwe sicela lokhu konke ngokukholwa ngoJesu umsindiso minjalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga sihlobo zami ukubuya futhi emini phambi kwenkosi. Tinotenda hama dzangu kuya zvakare masikati ano pamberi pashe. Izwi likaThixo lazi konke lalikhona mhla wePentecost silizwile lisitshela okwenzekayo. Shoko raMwari rinoziva zvose rakanga riripo pazuva rePentecost tarinzwa richititaurira zvakanga zviripo. Sibona okumangalisayo okwenzeke eJerusalema. Taona zvinoshamisa zvakanga zvachiitika paJerusalema. Ake sivule khona encwadini yemisebenzi yabaPostoli. Ngatimbozarurayi parugwaro rwokuvabasa abaPostoli. Sizwe ngalindaba yokwehla kukamoya oyingcwele. Tinzwe nyaya iyi yokuburuka kwoMweya Mutsvene. Wehlela phezulu kwabathandazayo. Unoburuka Mweya Mutsvene uchiburukira pamusoro pevanonamata. Phezulu kwabakhulekayo. Pamusoro pevanonyengetera. Amadoda nabafazi abazinikela impilo zabo enkosini. Varume nevakadzi vakazvipira upenyu hwavo kunashe. Yebo, imvula yakuqala. Hongu imvura yokutanga. Manje ke sihlobo zami kasifikeni esukwini lwakhona sibone okwenzakalayo. Zvino ngatisvikei pazuva racho tione zvakaitika. Misebenzi 2 verse 1. Mabasa 2 verse 1. Kwathi sekufikile usuku lwePentecosta babe ndawonye bonke nganhliziyonye. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Bazumeka inhlokomo evela ezulwini kungathi ngeyesiphepho esiphephetha ngamandla yayigcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Pakarepo kutinira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose navakanga vagere. Kwabonwa yibo izilimi ezahlukeneyo zinjengezomlilo kwaba yilowo wehlelwa yilo. Vakavonavo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Bonke bagcwala ngumoya oyingcwele baqala ukushumayela ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela. Vose vakazadza noMweya Mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo noMweya kureva. Amazwi enkosi uJesu nanke segcwalisekile. Mashoko ashe wedu Jesu Kristu haya azadziswa. Uthi yena ku chapter 1 verse 8. Anotiye pana chapter 1 verse 8. Kepha niyakwamukeliswa amandla sefikile phezu kwenu umoya oyingcwele. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke neSamaria kuze kufike nasemkhawulweni yomhlaba. Asimuchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Hallelujah. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusalema napaJudiya rose napaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Lintwe mangalisayo le. Ichi chinhu chinoshamisa. Wayechilo uJesu. Wakanga achitaura Jesu. Ku verse 5 khona lapho. Pana verse 5 ipapo. uJohane wabhabhatiza ngamanzi kodwa nina haleluya niyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi.
nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Kuthe sokufikile kusuku lwePentecost. Zuva rePentecost rakati rasvika, babe ndawonye abafundisi. vakanga vari panzvimbo imwe vafundisi. Bendawonye labangcwele. Vari pamwe chete nevatsvene. Belindile. Vakarindira. Bebhekele. Vakatarisira. Inhliziyo zabo zomele umoya oyingcwele. Moyo yavo yakanga ichitakwirira mweya mutsvene. Bezinikele. Vakazvipira. Impilo yabo iseLatin. Upenyu hwavo hwakanga huri paatari. Bebanjwe ibungcwele. Vakabatwa noutsvene. Bendawonye nganhliziyo. Vari panzvimbo imwe nomoyo mumwe. Hallelujah. God. Babe jonge into yinye. Vakanga vane chinangwa chipa chinhu chimwe. Babefuna into yinye. Vakanga vachida chinhu chimwe chete. Ekukhulekeni kwabo babeqamba into yinye. Pakunyengetera kwavo vakanga vachidoma chinhu chimwe chete. Ukugcwaliswa ngamandla avela phezulu. Kuzadzwa nesimba rinobva kumusoro. Ukwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. Kuombekwa nesimba romweya mutsvene. Yebo, ukubhabhatizwa ngamandla kamoya oyingcwele nangomlilo. Hongu kubhabhatidzwa nesimba romweya mutsvene nomoto. Kodwa ke ngesikhathi esimiswa nguThixo, asi nenguva yakamiswa naMwari. Kungakabi izinsuku eziningi my brother. Mazuva mazhinji asati apera brother. Bazumeka ihlokomo ivela ezulwini. Pakarepo kutinira kukuru kukavapo. Kungathi ngesiphepho esiphephetha ngamandla. Sokwemhepo inovhuvhuta nesimba. Egcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Ikazadza imba yose vakanga vagere mairi. Bonke bagcwala ngumoya oyingcwele. Bose vakazadzwa nomweya mutsvene. Base beqala ukushumayela ngezilimi ezintsha. Vakatanga kuparidza nendimi itsva. Njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela. Sezvo vakapiwa nomweya kureva. Lumoya oyingcwele lo. Uyu mweya mutsvene uyu. uThixo esehlele ebantwini isihlobo sakhe. Ndimara achiburukira pavanhu. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShenga ritendwe. nguThixo eseze ebantwini. Ndimara achibuya kuvanhu. Ngumduduzi lo. Ndiye munyaradzi uyu. Ngumthokozisi lo. Munyaradzi uyu. Uzolanda umsebenzi lapha ezweni. Avinga basa pano panyika. Jesu watshela abafundi wathi, Jesu akaudza vadzidzi ake. Ngaselembeswe ngamandla komoya ongcwele. Kana muchinge maombekwa nesimba romweya mutsvene. Lizakuba namandla. Muchava nesimba. Amandla lawo. Simba iroro. Selilawo. Mavanaro. Khona niyakuba ngofakazi bami. Muchava zvapupu zvangu. Uyakuzwa lokho? Unozwa izvi? Ungambeswa ngamandla kamoya ongcwele. Ukafukidzwa nesimba romweya mutsvene. Sungena umsebenzi. Wapinda basa. Umoya ongcwele asilovila. Mweya mutsvene hausi wonyope. Nguyotshova abafundisi. Ndiwo unosunda vafundisi. Uyotshova nabazalwane. Unosunda nevazvarwa. Ukufakaza ngendaba zikaJesu weNazaretha. Kupupura nenyaya dzaJesu weNazaretha. Kwahle kwaqala khona lapho. Pakabva pakutanga ipapo. Ekwamukeleni kwabo umoya oyingcwele. Pakungogamuchira kwavo mweya mutsvene. Bekhuluma ngezilimi. Vachitaura nendimi. Abazinikwa ngumoya oyingcwele. Dzavakapiwa nomweya mutsvene. Zazikhomba indawo lapho kwakumele bayechumayela khona. Dzakanga dzichinongedza pavaifanira kunoparidza. Besuka eJerusalema. Vachitanga paJerusalema. Sebegcwele umoya oyingcwele. Vazadzwa nesimba romweya mutsvene. Bebhabhatizwe ngumoya oyingcwele nangamandla. Vabhabhatidzwa nomweya mutsvene nesimba. Begcwele umlilo wasezulwini. Vazara nemoto wekudenga. Amagwala eseqinile. Haleluya. Mbwende dzakanga dzasimba. Peter sebemisibindi. VanaPita vakanga vamira nechikuriri. Abafundi ababecachila uJesu ebethelwa sebemisibindi. Vadzidzi vakanga vavanda Jesu achiroverwa pamuchinjikwa. Vakanga vane chivindi. Isibindi basinikwe ngumoya oyingcwele. Kutsunga uku vakakupiwa nomweya mutsvene. Bakhuluma ngezinye indimi. Vakataura nedzimwe ndimi. Uyazi okujabulisayo nanku sihlobo sami. Unoona chinofadza ndechichi hama dzangu. Bakhuluma into ezizwakalayo. Vakataura zvinhu zvainzwika. Lalela bruru. Inzwa hama. Ukulahleka okusezweni lapha. Kurasika kuri panyika panapa. Kubi kakhulu. Vakaipa fani. Abanye bayaduma benza imisindo engazwakaliyo. Vamwe vanotinhira vachiita noise isinganzwiki. Besithi begcwele ngomoya oyingcwele. Vachitiwo vakazara nomweya mutsvene. iBhayibhili lithi Bhaibhiri rinoti okwenzeka mhla esehla umoya oyingcwele. Zvakaitika zuva mweya mutsvene achiburuka. Bakhuluma indimi ezizwakalayo. Vakataura ndimi dzainzwika. Bakhuluma indimi zabantu ababekhona futhi. Vakataura ndimi dzevanhu vakanga varipo futi. Indimi ezilabantu lamazwe akhona. Ndimi dzine vanhu vanodzitaura nenyika dzavo. Abazange benza isawundi nje kuphela umdumo. Havana kungoitawo kungotinhira bedzi. Abagagasanga no.
havana kumbondandama kwete, bakhuluma vakataura, bachumayela vakaparidza ngezilimi ezintsha nendimi itsva abaziphiwe ngumoya oyingcwele dzavakanga vapiwa noMweya Mutsvene. ababeseJerusalema izindimi ezingu-17 vakanga vari muJerusarema vari ndimi dzinokwana 10 bebuyile eJerusalema vauya paJerusarema babezwa vakavanzwa khuluma ilimi zakibo madoda vachitaura ndimi dzekwavo varume we, bakhuluma into ezwakalayo madoda vakanga vachitaura ndimi dzinonzwika, bakhuluma ilimi labantu abaluzwayo vakataura ndimi dzave dzine vanhu vainzwa, abanikazi bolimi varidzi vendimi bezwa abapostoli laba beshumayela izimangaliso zikaThixo vakanzwa mapostora achitaura zvishamiso mabasa aMwari, bekhuluma imisebenzi kaThixo ngendimi zabo vachitaura mabasa aMwari makuru nendimi dzavo. bathe bemangala vakati vachishamisika besithi kuyini lokhu vachiti kochiniko ichi, kungalinganisa ni lokhu na zvinoreva kuti kudini iko izvi, besamangala vachiri kushamisika. abanye babo bathi badakiwe laba bantu vamwe vavo vakavaseka vachiti vakadhakwa vanhu ava, wathi uPeter asi Peter uPetro lowana owabalekayo lowana iye uya akambotiza uya, igwala lendoda leyana iye uya bwende uya murume elaphika uJesu lele akamboramba Jesu iye uya, kodwa lapha asi apa segcwele ngumoya oyingcwele azara noMweya Mutsvene, usenamandla vela phezulu ave nesimba rinobva kudenga, ubhabhathiziwe ngomoya ongcwele nangomlilo abhabhatidzwa noMweya Mutsvene nemoto, sukuma phakathi kwabo akasimuka pakati pavo laba bazalwane ivava vazvarwa, wema laba-11 akamira nevane 11, wathi madoda bazalwane akati inzwai varume hama, lalelani madoda eJuda chinzwa imi varume veJudhiya, abadakwanga laba bantu laba ava vanhu havana kubatwa ava, kusesengu-9 ekuseni khathesi kuchiri 9 mangwanani ano aya, lalelani amazwi kaPetro chitererai mashoko aPetro, verse 15 paverse 15, laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu kuseyihora lesithathu lasemini nokuti ava havana kubatwa sezvamunofunga imi, zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva, kodwa kuyikho kwashunyayelwa ngumprofeti uJoel ukuthi uthi uJehova ngezinsuku zokuphela ngothela umoya wami phezu kwabantu bonke, amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofita, abalisa benu bayakubona izibonakaliso, nabadala benu bayakuphupha amaphupho. asi ichi ndicho chakarebwa nomuprofita Joel achiti, Mwari unoti namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achavona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. Ngalezo zinsuku ngothela umoya wami phezu kwezinceku zami naphezu kwezincekukazi zami ziyakuprofita, napamusoro pavaranda vangu napamusoro pavashandiri vangu ndichadurura mweya wangu, namazuva iwayo vachaprofita. kwakugcwaliseka iziprofito, kwakanga kuchizadziswa zviprofita. incwadi kaJoel umprofeti yagcwaliseka ngalolo suku. rugwaro rwaJoeri nezuva iri rwakazadziswa. uThixo ethela umoya wakhe phezu kwenyama yonke, Mwari achidira mweya wake panyama yose, awuthelanga kubaJuda kuphela, hana kudira kuvaJudha bedzi. umoya ongcwele ngowezwe lonke izihlobo zami, Mweya Mutsvene ndewenyika yose, ngowabantu bonke, vanhu vose, ngowenyama yonke, ndowenyama yose, kulabo abazelwe kutsha bangcweliswa. kuna ivavo vakaberekwa kutsva vakacheneswa. Moya ongcwele uyakwazi ukwehlela phezu kwabo. Mweya Mutsvene unoziva kuburukira pamusoro pavo. Wabachazela kuPeter, akavadudzira Peter, ebavezela sobala akavaburitsira pachena nyaya isiprofito sikaJoel chiprofita chaJoel, ukuthi lokhu kwenzeka umdumo lo nalokho okwenzekala ayisiyo nto yamahala nje, kodwa yikugcwaliseka kwemibhalo. Haleluya. kuti kutinhira kwose uku nezviitiko zvose zviri kuitika izvi hazvisi chinhu chenhando, asi kuzadziswa kwemagwaro.
iBhayibheli liyakhuluma, bhaibheri rinotaura ilizwi likaThixo liyaphila. shoko ramwari benyu. uThixo uhlelile izinto zakhe ngokumisa kwakhe okungcwele. Mwari akaronga zvinhu zvake nokumisa kwake kutsvene. akukhulumayo kuyafezeka nxa izikhathi sezigcwalisekile. Zvaakataura zvinozadzikisa kana nguva dzake dzakwana. wamthembisa umoya ongcwele, Akavimbisa mweya mutsvene. uJesu wakhuluma nangaye, Jesu akataura nezvake. kodwa wasesuka uJesu ukuze ayesicelela lo moya ongcwele ehle. Jesu akachibva akaenda Hallelujah. kunotikumbirira kuti mweya uyu uburuke. echiye khulumile ukuthi zingakabi zinsuku eziningi. Asiye ataura kuti mazuva mazhinji asati apera. impela after 10 days umoya ongcwele wehla. Chokwadi mazuva ane gumi akati achipera mweya mutsvene ukabva aburuka. samuza uPetro sebachazela, Taakumunzwa Petro achivadudzira. ebatshela ukuthi ngumoya ongcwele lo. Achivaudza kuti mweya mutsvene uyu. wasesithi kuverse 21, Akachitiye paverse 21. uyakuthi bonke abakukhuleka egameni lenkosi basindiswe. Zvino kuchaitika kuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. nxa sokutshunyayelwa Kana kwakuparidzwa. ofakazi sebekhuluma ngoJesu Kana vazvapupu zvakutaura besuke nezvaJesu. eJerusalema, Vachibva paJerusarema. eJudeya, eSamaria nasemkhawulweni wezwe, Vachinosvika Judhea neSamaria nokumgumo wenyika. bonke baya kukhuleka egameni lenkosi Vose vachaparidza nezita raJesu. baya kusindiswa. Vachaponeswa. bayasindiswa kuphela Vachaponeswa bedzi. umoya ongcwele usesebenza phakathi kwabantu. Mweya mutsvene achishanda pakati Haleluya. pevanhu. nguye oqoqa ibandla likaThixo, Ndiye anounganidza sangano raMwari. nguye ohlanganisayo ebutha ibandla. Ndiye anokokorodza chiunganidza sangano. ibandla lingabonwa ngamehlo, Sangano risingabonekwi nameso. kodwa ngeyalabo omagama abo alotshiwe encwadini yokuphila. Asi ikereke yavavo vane mazita akanyorwa mubhuku youpenyu. nxa ufuna ukuba lilunga laleli bandla liqoqwa ngumoya oyingcwele, Kana uchida kuva nhengo yesikereke iyi inounganidzwa nomweya mutsvene, kumele uphenduke ezonweni zakho, unofanira kutendeuka pazvivi zvako. uzitshiye zonke, Usiye zvose. bese ubiza egameni likaJesu weNazaretha. Wochidana kuzita Amen. raJesu weNazareta. khuleke egameni likaJesu weNazaretha. Wokunyengetera kuzita raJesu weNazareta. isithembiso sithi Chipikirwa chinoti bonke abakhuleka egameni lenkosi vose vanodana kuzita raShe baya kusindiswa. vachaponeswa. uzasindiswa, Uchaponeswa. izono zithethelelwe, Zvivi zvichakanganwirwa. igama lakho lilotshe encwadini yokuphila, Zita rako richanyorwa mubhuku yokudenga. ube ngumuntu wakaThixo, Uve mwana waMwari. bese ungcweliswa inhliziyo, Wochicheneswa moyo. kusitshunwe impande yesono. Kudzurwe mudzi wechitema. haleluya, ingcweliswe inhliziyo yakho, Moyo wako ubve watsveneswa. bese ulindela ke ukugcwaliswa ngumoya oyingcwele. Wochirindira kuzadzwa Hallelujah. nesimba romweya mutsvene. kuyenzeka izihlobo ezithandekayo Zvinoitika hama xa dzinodikanwa. umuntu ezinikela Kana munhu achizvipira. ekwenza ngendlela epheleleyo, Achizviita nenzira yakaperera. elandela izimiso zikaThixo Achitevera zvimiso zvaMwari. njengokutshiwo ngumbhalo, Sezvinotaura magwaro. aphenduke azalwe kutsha ngcweliswe. Atendeuka kumudikani vanobhabhatidzwa nomweya mutsvene nomoto. benikwa ulimi olukukhuluma ngalo njengokwabela nokuphimisela kukamoya oyingcwele. Vachipiwa norurimi rwokutaura narwo kana kuti rwokupupura narwo sokupiwa kwavo nomweya mutsvene. nangu Petro Oyu Peter eqalisa nje achitanga ukutshumayela kuparidza intshumayelo yakuqala. maridzo yokutanga. umoya ongcwele wehlile, Mweya mutsvene wakaburuka. intshumayelo yakuqala Maridzo yokutanga nansi ivela ngoPetro. na iri kuuya naPetro. uyaqhubeka ukuthi yena Ari kupfuurira mberi achiti uyakuthi bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. zvino zvichaitika kuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. ake simuzwe eqhubekela phambili kuverse 22. Ngatimunzwei achipfuurira mberi paverse 22. madoda abaIsrayeli, ake nizwe lamazwi. uJesu waseNazaretha, umuntu oqiniswa nguThixo phakathi kwethu ngemisebenzi emikhulu nangemimangaliso nezibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nikwaziyo nina. Iyenalo senikelwe ngecebo elimisiweyo nangokwazi kukaThixo, nambamba nambethela ngezandla ezimbi nambulala. Varume vaIsraeri, donzwai mashoko aya. Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMwari kwamuri namabasa esimba
nezvishamiso nezviratidzo zvaiitwa naMwari pakati penyu naye, sezvamunoziva imi mumene. Iye wakaiswa kwamuri nomutemo nokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi makamurovera pamuchinjikwa nokumuuraya namavoko enyu vasingateereri murayiro. Namavoko avanhu vasingateereri murayiro. Yena amvusayo uThixo ekhulule ubuhlungu bokufa lokhu engenakubanjwa yikho. Iye wakamutswa naMwari asunungurwa pakurwadziwa kworufu. Yes. Nokuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe narwo. uDavida washumayela ngaye ethi, ngayibona inkosi sebusweni bami ngezikhathi zonke, ingakwesokunene sami ukuze ngingazanyazanyiswa. Ngalokhu inhliziyo yami yathokoza, ulimi lwami lwajabula, futhi inyama yami iyakuphumula ngethemba. Ngokuba ungayikushiya umphefumulo wami hayidesi, ungavumi oyingcwele wakho abone ukubola. Nokuti Davhidha wakataura pamusoro pake achiti, ndakabona Ishe pamberi pangu misi yose, nokuti uri kurudyi rwangu kuti ndirege kuzununguswa. Naizvozvo mwoyo wangu wakafara norurimi rwangu rwakafarisisa, uyezve nenyama yangu ichazorora netariro. Nokuti amungaisi mweya wangu kuHadesi, amungaisi mutsvene wenyu kuti avone rufu. Yebo, uJesu kabolanga. Wangu haangaboni kuvora. uJesu kabolanga. Jesu hana kuvora. Wafa, Wakafa, wangcwatshwa, akavigwa, kakubonanga ukubola. hana kuvona kuvora. Wavuka ngosuku lwesithathu, Akamuka nezuva retatu, wanqoba ukufa namandla akho, akakunda rufu nesimba rako, wanqoba nethuna, akakunda nebwilo, wavuka enqobile. Haleluya. akamuka akunda, Ephethe amakhiye eHadesi nokufa esandleni sakhe. akabata makiye Hadesi norufu muruboko rwake. Wahlala lapha emhlabeni 40 days and 40 nights. Akagara pano panyika mazuva ane makumi mana nousiku une makumi mana. Bathi abambulalayo bambona, uyezwa brother, Nevakamuuraya vakamuvona, unonzwa? bambone ehamba ezitridini, uyezwa, Vakamuona achifamba mumastreet, esenza imisebenzi futhi, achiita mabasa futi, ekuchumayela futhi, achiparidza futi, ehlangana nabangcwele futhi. achisangana nevatsvene futi. 40 days Mazuva makumi and mana 40 nights. neusiku une makumi mana. Kabalekanga uJesu, Hana kutiza Jesu, wavuka kwabafileyo. akamuka kubakafa. Igama lenkosi Zita malibongwe. raShenga ritendwe. Bayakhuluma eJerusalema, Vanotaura bathi muJerusarema kona uJesu bambethela, vachiti Jesu vamurovera. abafundi bakhe babuya bameba. Vakati vadzidzi vake vakauya vakamuba. Lalela ngikutshele, Inzwa ndikudze, lawo mandi ayakhulunywa namanje, nhema idzodzo dziri kutaurwa nanhasi. kodwa amanga kawaguquli iqiniso. Nhema hadzishanduri zvokwadi. uJesu wafa, Jesu akafa, wambelwa, akavigwa, kodwa wavuka ngosuku asi lwesithathu. akamuka nezuva retatu, Waphila emhlabeni la akararama pano panyika 40 days and 40 nights, 40 days neusiku hwacho, ehamba ebonakala kubafundi bakhe achifamba ngezikhathi ezithile, achionekwa nevadzidzi vake nenguva dzakati kuti, ekhuluma nabo indaba zombuso kaThixo. achitaura navo nhau dzeushe hwaMwari. Wasesuka lapha Akachibva pana ngelanga lokukhuphuka, nezuva rokukwidzwa, wenyukela ezulwini, akakwidzwa akaenda kudenga, wanyukelwa yifu bemkhangele, akagamuchirwa negore vakamutarisa, baze baduduzwa ngamadoda amabili izingilosi ezazimbethe ingubo ezimhlophe, zafika zema kubo zathi, madoda aseGalile, limele libheke ezulwini na? Lo Jesu osuswe phakathi kwenu wenyukela ezulwini uyakubuya njengalokhu nimbone eya ezulwini. vakasvikira kunyaradzwa nevarume vaviri vaya vakasvika vakamira pakati pavo vakapfeka nguvo chena, vakati, naimi varume veGarireya, makamirireiko makatarisa kudenga? Uyu Jesu wamaona achikwidzwa kuenda kudenga uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Yelo Jesu lo,
iye uJesu uyaphila mupenyu uyaphila mupenyu uyafika wasicelela umoya umthokozi ndiye akasvika akatikumbirira mweya munyaradzi kungakabizi insuku eziningi mazuva mazhinji asatapera ngelanga lepentekoste nezuva repentekoste wehla umoya wengcwele akaburuka mweya mutsvene Jesu kabonanga kubola Jesu haana kuona kubora igama lenkosi malibongwe zita rashe ritendwe ethuneni lakhe kakula lutho mubwiro bwake hamuna chinhu haleluya Glory to God. sikhonza ophilayo tinoshumira mupenyu sikhonza okhona tinoshumira aripo igama lenkosi malibongwe zita rashe ritendwe wamshumayela uPetro akamparidza Petro emi isibindi akamira nechikuriri eshumayela achiparidza akubheki intshumayelo yakhe imbotarisa mharidzo yake kakhulumi ngokakhathesi kuphela haatauri nezvazvino iye zvino bedzi ubuyele emva khonale anodzokera sure ikoko akhulume ngendaba kaDavida atauri nenyaya yadhavhidhi lokhu umoya oyingcwele akukhuluma ngoDavida izvo zvakataurwa kuna dhavhidha nomweya mutsvene eveza ukuthi uJesu kasoze abone ukubola achiburitsa pachinhanhau yokuti Jesu hazovoni kubora indaba uPetro senjeso nemhaka yei Petro adaiso segcwele ngomoya oyingcwele azadzwa nesimba romweya mutsvene umsebenzi kamoya oyingcwele suqalisile basa romweya mutsvene ratanga semkhumbuza akumuyeuchidza izinto zakudala zvinhu zvekare semkhumbuza akumuyeuchidza waze wamtshela lokuza kwenzeka akazomuudza nezvaizoitika uyazi wamtshela kuphi unozati akamuudza zvibui vanofanira kuzadzwa nesimba romweya mutsvene kuze bangazikhulumele kwabo kuitira kuti vasazvitaurire zvavo kodwa lokhu abakuzwayo asi vataure izvo umoya zvavakanzwa oyingcwele abatshele khona zvavakaudzwa nomweya mutsvene abakhumbuze okwenzekayo achivayeuchidza zvakaitika abakhumbuze amazwi enkosi avayeuchidze mashoko ashe abuye abatshele nokuzayo uye achivataurira nezvinovuya igama lenkosi malibongwe zita rashe ritendwe isisebenzi sevangeli mushandi wevhangeri kumele sembeswe ngamandla kamoya oyingcwele anofanira kufukidzwa nesimba romweya yebo mutsvene sihlobo sami uyamdinga umoya oyingcwele wongu hama yangu unomuda mweya mutsvene siqhubeke ngemtshumayelo kaPeter ngatipfuurire imberi nemharidzo yapita verse 29 madoda bazalwane mangishumayele ngiphimisela kini ngokhokho uDavida ukuthi wafa wembelwa ithuna lakhe likhona kithi namhlanje varume hama ndikakubudzai pachena nezvateteguru Dhavhidha kuti vakafa vakavigwa bwiro bwavo bwuri pakati pedu kusvikira nhasi lokhu engumprofeti azi ukuba uThixo wafunga kuye ngesifungo sokuthi uyakumisa uKristu evela enzalweni yakhe ngokwenyama ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi haleluya zvino zvaakanga ari muprofita achizivavo kuti Mwari wakamupikira nemhiko kuti uchagadza pachigaro chake choushe mumwe wezvibereko zvechivuno chake akuzwe lapha verse 31 ebona lokhu ngaphambili washumayela ngokuvuka kukaKristu ukuthi umphefumulo wakhe awushiyelwange hayidesi inyama yakhe ayibonanga ukubola igama lenkosi malibongwe imbonzwa izvi zviri pa31 zvaayivona zviri mberi wakareva pamusoro pokumuka kwaKristu kuti haana kusiyiwa pahadhesi nenyama yake haina kubora lalela ke iterera ke uPetro evesini elilandelayo terera Petro pavhesi sengufakazi walezi zinto chapupu pazvinhu izvi uthi yena anoti iye verse 32 pavhesi 32 lo uJesu sevusiwe nguThixo singofakazi balokhu thina sonke haleluya anoti uyu Jesu amen wakamutswa naMwari amen isu tiri zvapupu zvake tose uphakanyiselwe ngakwesokunene sikaThixo esamkeliswe uyise isithembiso sikamoya oyingcwele uthelile lokhu enikubonayo nenikuzwayo zvino wakati asimudzwa kurudyi rwaMwari apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene akadurura izvi zvamunovona nezvamunozonzwa uDavhida akenyukanga ukuya ezulwini kepha uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngenza izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho nokuti Dhavhidha haana kukwira kudenga asi unoti amene Ishe wakati kuna She wangu gara kurudyi rwangu
kusvikira ndaisa vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Makuthi indlu yonke kaIsrayeli yazisise ukuthi nguyena uJesu enimbethele uThixo amenzile inkosi noKristu. 36. Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo kuti uyu Jesu wamakarovera pamuchinjikwa, Yes. Mwari wakamuita Ishe na Kristu. Lo Jesu lo Iye Jesu uyu elambamba ngezandla zenu ezimbi. wamakabata namavoko enyu akashata. Uyamuza uPetro Unomuudza Peter sebatshela cash akuvaudza pachena, kodwa wayebalekile mhlaloke. asi wakanga ambotiza paya zuva Kodwa riya. khathesi Asi iye zvino umi isibindi wamira nechikuriri seyamukele amandla nokuti wagamuchira ngemva simba kokufika kwamoya oyingcwele. mushure mokusvika kwoMweya Mutsvene. Usebatshela Akuvaudza engesabi asingatyi, egcwele isibindi sasezulwini akazara chikuriri chedenga ukuthi lo Jesu lo kuti uyu Jesu uyu elambethelayo lina wamakarovera imi, uThixo umenzile waba inkosi noKristu, Mwari akamuita kuti ave Kristu, Ishe na Kristu. washumayela egcwele umoya oyingcwele, Akaparidza akazara nesimba roMweya Mutsvene. washumayela egcwele umlilo wasezulwini. Akaparidza akazara moto wedenga. Intshumayelo yakhe, Maridzo yake, lalela brother, terera brother, yayigcwele amandla kamoya. yakanga yakazara Mweya Mutsvene. Intshumayelo yakhe Maridzo yake ilodonsi lwasezulwini. inokukwezva kwedenga. Intshumayelo yakhe Maridzo yake yayihlaba inhliziyo ezwayo. yakanga ichibaya moyo unonzwa. Intshumayelo yakhe Unoziva maridzo yake yayigcwele umoya oyingcwele yakanga phakathi, yakazara Mweya Mutsvene mukati. yayilomlilo Yakanga wasezulwini, ino moto wekudenga. yayinamandla, Yakanga ine simba isebenza. ichishanda. Ilizwi lakhe liphuma emlonyeni wakhe Inzwi raibuda muromo make libukhali rakanga ngoba rakapinza lilizwi likaThixo nokuti rakanga riri shoko raMwari. libukhali ukudlula inkembe esikandla ngoti zombili. Rakanga rinopinza kupfuura munondo unocheka mativi Zwana maviri. ukuthi kwenzakalani ngale intshumayelo le. Inzwa kuti kwakaitike chii maridzo iyi. Verse 37, Verse 37. bathi ukuzwa lokho bahlabeka izinhliziyo. Hallelujah, Glory to God. glory to God. Amen. Bahlabeka izinhliziyo bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenzani na? Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamoyo. Vakati kuna Petro nokuna vamwe vaapostoli, varume hama, tichatiiko? Khona uPetro wathi kubo, laba bahlatshiweyo laba inhliziyo zabo seziconvinced, zahluliwe yintshumayelo le iyokuqala ngelanga lePentecost. Hallelujah. Ipapo Petro akati kune vava vakanga vabayiwa neshoko, Uyabona? vakanga vabayiwa nemoyo, Uyakuzwa yakanga kuna? ichitekwairira. Ivava vakati vabayiwa vakanzwa mutauro uyu waPeter. Laba sebele nkulumo abayiphiwa ngenxa yokuthi inhliziyo zihlatshiwe. Vave nomutauro wavanopiwa nokuti moyo yavo yabayiwa. Zihlatshwa nje yukusebenza kukamoya oyingcwele. Hallelujah. Moyo yavo ichibayiwa kudaro kushanda kwoMweya Mutsvene. Glory to God. Asomazwi kaPetro kodwa ngumoya oyingcwele osebenza ezinhlizweni zabalaleleyo. Asi mashoko aPeter, asi mashoko oMweya Mutsvene unoshanda mumoyo yevanhu vakateerera. Efike emhlabeni umoya oyingcwele Achingosvika panyika Mweya Mutsvene, esehla nje achingoburuka chete. windoda yomsebenzi, Murume webasa ulanda umsebenzi, avika basa, ulanda uzosebenza inhliziyo zabantu. abuya kuzoshanda moyo Wathi yevanhu. waqalisa khonapho, Akabva angotanga ipapo. madoda waqalisa khonapho. Varume akatanga ipapo. Inyembezi abazalwane zemehlweni zo, Misodzi yevazvarwa iri mazisoso. ukubonga kwabo kusese fresh, Kutenda kwavo kuchiri fresh. abantu bethithibele Vanhu vachakangobarayiwa esithi ipapo kulingisani lokhu. vachishamisika kuti zvinoreveiko izvi. Ngaleso sikhathi Nenguva iyoyo, ngentshumayelo naleyo nemharidzo iyoyo, umoya oyingcwele wahle wahlaba inhliziyo Mweya zabo, Mutsvene ukabva wabaya moyo wahle yavo, wenza umsebenzi opheleleyo. ukatoita basa rakaperera ipapo. Among 17 nationalities Ipapo pakanga pane ndudzi 17. wahle wekhuluma nabo, Akabva angotaura navo Mweya, bezwa, vakanzwa, bahlabeka enhliziyweni. vakabayika mumoyo. Kwavuka umbuzo omkhulu Kukachimuka mubvunzo mukuru. nanku Woyu mubvunzo bewubuza abapostoli, vachiuvhunza vaapostoli, bathi madoda abazalwane, siyakwenzani na? vakati varume hama,
tichatiko ngendaba kaJesu le nenyaya yajesu ukuthi wenziwe abe inkosi noKristu kuti aitiwe ave ishe naKristu ukuthi uThixo kamnikelanga ukuthi umzimba wakhe ubole eshiwoli kuti Mwari haana kumpira kuti moyo wake uvorere mgwiro kodwa wamvusa kwabafileyo asakamumutsa kuvakafa. haleluya Glory to God. bebuza ukuthi senze njani Vachibvunza kuti todiniko emphefumulweni yabo mukati memoyo yavo behlatshwa ilizwi likaThixo vachibayiwa neshoko raMwari. impendulo ikhona Minduro iripo. nanso ke kuverse 38 Verse 38. khona uPetro wathi kubo phendukani nibhaphathizwe nonke ngegama likaJesu Kristu kuthethelelwe izono nize namkeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele haleluya. Petro akati kwavari tendemukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. nansi into omeleli yenze ichi chinhu chamunofanira kuita. phendukani Tendeukai. senze njani Tendeukai. senze njani Tendeukai. Tetesei. phendukani Tendeukai. loba lile mthetho phendukani kunyange mune murayiro tendeukai. noma nigcina amasabatha phendukani kunyange muchichengeta sabata tendeukai. noma ninikela iminikelo phendukani kunyange muchipa mipiro tendeukai. babuzile phela madoda nokuti vabvunza kavarume bathi senzeni vati tiitei. indaba yokuqala nyaya yokutanga ukuphenduka kutendeuka. haleluya. Amen. uthi Jesu Jesu aka kunjalo kulotshiwe vakati zvakadaro zvakanyorwa ukuthi Jesu ngayehlupheka kuti Jesu anofanira kutambudzika afe avuke ngosuku lwesithathu agomutswa nezuva retatu kushunyayelwe ngaye kuti kuparidzwe naye ukuphenduka nokuthethelelwa izono vaparidzirwe kutendeuka nokukanganirwa zvivi qala eJerusalem ruchitanga paJerusarema. nanku madoda umbhalo wagcwaliseka khonapho Oru rugwaro ruchizadzikiswa ipapo. bayabuza Vanobvunza senze njani tiite sei. bayatshelwa Vanoudzwa phendukani tendeukai kuthethelelwa izono kukanganirwa zvivi zvenyu. yabona manje Unoona nanku umsebenzi weri basa kumele umuntu aphenduke munhu anofanira kutendeuka. batshelwa Vakaudzwa siyakutshela nesu tinokuudza sizabe sibatshela futhi taramba tivaudza futi. into yakuqala Chinhu chokutanga isoni pamutadzi kumele siphenduke anofanira kutendeuka. ohlatshwe ilizwi likamlimu Anenge abayiwa neshoko raMwari phenduka tendeuka. awungeke uthethelela izono ungaphendukanga aungakanganirwi zvivi usina kutendeuka. phenduka Tendeuka. chiya umhlaba Siya nyika. fulathela Furatira. baleka ezweni Tiza nyika. phenduka Tendeuka. inkosi mayikubusise Ishe ngakuropafana. wena ozwayo Iyewe unonzwa. onhliziyo yakhe ihlatshiwe ilizwi likamoya Iyewe oyingcwele une moyo wabayiwa neshoko raMwari. verse 39 ngokuba isithembiso sikini nakubantwana benu nakubo bonke abakude eyakubabiza inkosi uThixo wethu haleluya. Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu. This is wonderful. Navose vari kure vanozodanwa nashe Mwari wedu. lalela lapho uPetro into ayikhulumayo Terera apa Petro nyaya uthi anotaura. isithembiso lesi Unoti chivimbiso ichi. haleluya isithembiso lesi Chivimbiso ichi. sikini nakubantwana benu Ndechenyu navana venyu. abesedlulela phambili Ochipfuurira mberi. lalela sihlobo esithandekayo Terera hama inodikana. nawe uphakathi kwecebo lokusindiswa Newe uri mukati mezano rokuponeswa. nawe uphakathi kwecebo lohlelo lwasezulwini Newe uri mukati mezano redenga. uqhubeka uPetro esithi yena Petro anofurira mberi achiti. nakubo bonke abakude eyakubabiza inkosi uThixo wethu haleluya. Petro anoti navose vari kure vanozodanwa nashe Mwari wedu. bonke abakude Navose vari kure bahlanganisela wena vanosanganisirana newe. nawe ukude neJerusalema Newe uri kure neJerusarema. kodwa ngevangeli Asi nevhangeri ngohlelo lukaThixo nokuronga kwaMwari. ubiziwe nguThixo wena Wadanwa naMwari. isithembiso Chivimbiso ngesakho ndechako. isithembiso namhla Chivimbiso nasi ungasamukela phela ungachigamuchirawo newe ngoba ngesakho nokuti ndechako. uma uvuma Kana uchivhuma
uchipfuma uzithobisa uchizininipisa phenduke ezoneni zakho uchitendeuka pazvivi zvako uyathethelelwa kathesi unokanganirwa iye zvino uma ungcwelisiwe kana wakacheneswa uthobekile wakazininipisa wazihlukanisela kuThixo wazitsaurira Mwari lalela sihlobo esithandekayo terera hama inodikanwa usithembiso sikababa siyakudilikela phezu kwakho namhlanje chipikirwa chaMwari chinowira pamusoro pako nhasi ungembeswa ngamandla kamoya oyingcwele ungawombekwa nesimba romweya mutsvene nhasi haleluya lithi kuverse 40 waqinisa ngamanye amazwi amaningi wayala ethi zisindiseni kulesi sizukulwane esonakeleyo akapupura kwazo haleluya akapupura kwazo namamwe mashoko mazhinji Yes. akavarayira achiti muzviponese parudzi urwu rwakakombama eqinisa ngamazwi amaningi achisimbisa namashoko mazhinji this is but yisifinqo sokuthi wachumayela intshumayelo ende izvi zvinoreva kuti akaparidza mharidzo yakati rebei echaza indaba yosindiso achitsanangura nhau yoruponeso etshela amadoda ukuthi achiyisono achiudza varume kuti vasiye chitema ebatshela ukuthi akhona amandla egazini likaJesu achivaudza kuti simba riripo haleluya muropa nokuthi regwayana bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa zvokuti vose vachadana kuzita rashe vachaponeswa abantu labana bezwa my sister vanhu vaya vakanzwa hanzvadzi bezwa vakanzwa and it is recorded in the book of God ende zvakanyorwa mubhuku yaMwari kubhaliwe ebhayibhilini kono zvakanyorwa mubhaibhiri izvozvo kuti bezwa kuti vakanzwa bathatha inyathelo ngakho vakatora danho nazvo nanti kuverse 41 ngatinzwe pavhesi 41 khona abalamukela izwi lakhe ngokuthokoza babhaphathizwa kwenezelwa kubo ngalomhla abantu kungaba izinkulungwane ezintathu 3,000 souls were born again zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iro vanhu vanenge zviuru zvitatu vakawedzerwa 3,000 bantu laba bangu-3,000 vanhu ava 3,000 ngabakhuleka egameni lenkosi basindiswa vanhu vakanyengetera muzita rashe vakaponeswa baphenduka ezonweni zabo vakatendeuka pazvivi zvavo belandela umbuzo wabo lwana vachitevera mubvunzo wavo uya madoda abazalwane siyakwenzani na vachiti varume hama tichatiiko upetro wabatshela into yokwenza petro akavaudza chokuita eyokuqala sibili chokutanga chaicho phendukani akati tendemukai nxa ngaphendukanga kana usina kutendeuka awuthethelelwa izono aukanganwiri zvivi okwakuqala sihlobo sami chokutanga hama yangu yikuphenduka kutendeuka bathi sebetsheliwe vakati vaudzwa baphenduka vakatendeuka kwenzeka sibili zvikaitika chaizvo izono zathethelelwa zvivi zvavo zvikakanganwirwa 3,000 people basindiswa mhlaloko vanhu 3,000 vakaponeswa zuva iroro ukuthi baguqa ngaphi kasikwazi kuti vakapfugama papi akudinganga hatisizivi thempeli akudinganga ndawo la hapana kutsvagwa temberi hapana kutsvagwa nzvimbo apa baguqa lapha bazwele khona ilizwi bathandaza umsebenzi wenziwa vakapfugama Hallelujah. pavakanzwira shoko Hallelujah. basa rikaitwa umoya ongcwele wabafakazela mweya mutsvene akavapupurira ukuthi sebe ngabantwana bakathixo kuti vava vana vaMwari haleluya Glory to God. ilanga lepentekosti lamangalisa zuva repentekosti rakashamisa lathi liqhubeka rakati richipfuurira mberi sokungezelela abazalwane abayi-3,000 rawedzera vazvarwa vanosvika zviuru zvitatu nxa ungabala abangabazalwane mhlalokho kana vaukaverenga vazvarwa vakanga varipo mazuva iroro babeyi-3,120 vakanga vave 3,120 bebe ngamakristu ngalelo langa vakaitwa makristu nezuva iroro igama lenkosi malibongwe zita rashenga ritengwe umoya ongcwele mweya mutsvene echumayela mweya mutsvene achiparisa sebe ngofakazi abafundi vava zvapupu vadzidzi sebeqalisile ukukwenza khona lokho vatangisa kuita basa iri ejerusalema sokuchunyayelwe madoda pajerusarema paparidzwa varume ejerusalema sikhulunyiwe indaba kajesu jerusarema yataurwa nyaya yajesu uqinisiwe ukuthi nguyo inkosi nokristu asimbiswa kuti ndiye kristu naMwari nguye wafa wavuka engenabonanga kubola ndiye akafa akamuka asina kuona kuora nguye omiswe nguthixo abe ngumsindisi wabantu
ndiye akamiswa naMwari kuti ave muponesi wavanhu. bonke bayakukhuleka egameni lakhe bayakusindiswa. Vose vachadana kuzita rashe vachaponeswa. Kwenzeka Zvikaitika. that very afternoon, Zvikaitika masikati iwayo. ngalelo langa lelo, Nezuva iroro. abantu abongu 3,000 basindiswa. Vanhu zviuru zvitatu vakaponeswa. uJesu echunyayela, Jesu achiparidzwa. umoya ongcwele esemsebenzini. Mweya mutsvene ari pabasa. Khangela man, Tarisa. esefikile umoya ongcwele, Asvika mweya mutsvene. usindiswa kwabantu, Kuponeswa kwevanhu. nokuchunyayela kwentshumayelo, Nokuparidzwa kwemaridzo. eqhotshwe umoya oyingcwele. Yakazodzwa nomweya mutsvene. Hlobo esithandekayo, Hama inodikana. mhlawumbe ukhona lapha Dzimwe nguva aripo pana. ongakaphenduki, Asati atendebuka. ongakathethelelwa izono. Asati aregererwa zvivi. Nanti ilanga lokuthethelelwa, Eri zuva rokukanganwirwa. lona leli Irori. yilo limiselweyo lawe. Dora wamisirwawo newe. Phenduka, Tendeuka. fulathela izono, Furatira zvivi. khuleka egameni lenkosi, Nyengetera muzita rashe. uyakusindiswa namhlanje. Uchaponeswa nasi. Lalela ngikutshele, Therera ndikudze. labo baba ngabazalwana impela, Ava vakava vazvarwa chaivo. siyezwa ngabo kuvesi 42 Tinonzwa nezvavo pavhesi 42. kuthiwa khona Zvinonzi. baqinisa bema ekufundiseni kwabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni sinkwa, nasekukhulekeni. Vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostoli. Uyakuzwa lokho? Napakuyanana kwavo. Amen. Napakumedura chingwa. Yes. Napaminyengetero. Haleluya. Uyazi mani kwabamnandi Unoziva zvikanaka mani. ngelanga lePentecost, Nezuva rePentecost bashunyayezwa baphenduka, vakaparidzirwa vakatendeuka. bazalwa kusha. Vakaberekwa kutsva. Ngiyakholwa Ndinogutsikana. inkonzo isiphelile. Shibiro yapera. Abezwa loluyana ulimi bahamba bakhuluma nalowo mpostoli abamuzwe ekhuluma ngolimi lwakibo. Vakanzwa rurimi rwuya achitaura mupostori vakanotaura naiye uya mupostori wavakanzwa achitaura norurimi rwavo. Mina ngiyakukholwa khonokho Ini ndinokuzvitenda izvozvo. ukuthi bakhuluma Kuti vakataura. abazwa isiPersia bakhuluma lalowana, Vakanzwa chiPezhia vaPezhia vakataura naye. abezwa isiGibhite bakhuluma naye, Vanonzwa chiGibhita vakanzwa chiGibhita abezwa vakataura naye. isiLibhiya bakhuluma njalo. Vainzwa chiLibhiya vakataura naye zvakare. Kwakumangalisa ngemva kwaleyo nkonzo, Zvakanga zvichishamisa mushure meshumiro iyo. imiphefumulo engu-3,000 isimnandi ngaphakathi lapha. Mweya yevanhu zviuru zvitatu yanaka yonakirwa mukati umu. Bandla likamlimo, Sangano raMwari. igazi likaJesu selihlanze laba bantu, Ropa raJesu rashambidza vanhu ava. sebengabazalwane Vave vazvarwa. bejabula bebonga inkosi, Vachifara vachitenda Mwari. besithi izono zami zithethelele. Vachitaiwa zvivi zvangu zvaregererwa. Awubona injabulo yabazalwane Imbona kufara kwevazvarwa. laba bangu-120 laba, Ivava 120 ava. bebona bahedeni, Vachiona vahedheni. glory to God, Amen. besindiswa Vachiponeswa. abangaphandle kwendlu kabaIsrayeli, Vakanga vari kunze kweimba yaIsraeri. laba bavela ezindaweni ezishiyeneyo, Ivava vakanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. babonakala besindiswa laba. Vakaonekwa vachiponeswa. Yeka injabulo mani Imbotarisa mufaro wacho. eyabakhona lapho ngelanga lePentecost. Mufaro wacho wakavapo pazuva rePentecost. Siyezwa ngabo-ke Tinonzwa nezvavo. ukuthi emva kwalokhu Kuti mushure maizvozvo. baqinisa bema ekufundiseni kwabapostoli Vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostoli. nasekuhlanganeni, Napakusanganirana. nasekuhlephuleni isinkwa, Napakubedura chingwa. nasekukhulekeni, Napakunyengetera. nasekunxuseni. Napakunyengetera. Baba libandla linye, Vakava kereke imwe. baba ngumhlambi munye, Vakava sangano rimwe. beluswa ngumalusi munye. Vakachifudza Haleluya. nomufudzi mumwe Baba chete. ngabazalwane, Vakava vazvarwa. yes, baba indlu kaThixo yona leyo. Vakava imba yaMwari ivava. Zihlobo ezithandekayo, Hama dzinodikanwa. lumuso ongaka Musa wakadai. owathululwa ngelanga lePentecost Wakadururwa nezuva rePentecost. phezu kwalaba bangu-3,000 Pamusoro laba, pevava 3,000. nawe ungawuthola. Newe ungauwanawo. Zingathethelela izono zakho Zvingakanganirwa zvivi zvako. khathesi nje. Iye manje so. Sinika wena ithuba Tinopa iwe mukana. lokuba uhlangane nomsindisi Rokuti usangane nomuponesi. emthandazweni, Pamunyengetero. guqa ngamadolo, Fugama nemabvi. khuluma noJesu, Taura naJesu. uza kuphendula Achakupindura. njengoba wabaphendula abangu-3,000. Sezvo akapindura vaya vane zviuru zvitatu. Nawe nanti ithuba ke Newe nhasi hoyu mukana. emva kwalo mthandazo, Mushure mamunyengetero uyu. guqa phansi, Fugama pasi. khuluma nenkosi, Taura nashe. uzwe lawe uThixo ekhuluma kuwe umoya oyingcwele. Unzwe newe Mwari mweya mutsvene achitaura Haleluya. mukati Uma mako. ungasindiswanga Kana usina kuponeswa. kodwa
khuleka egameni lenkosi ukanyengetera muzita rashe uzasindiswa uchaponeswa umuzwe kufakazela uchamunzwa achikupupurira athi jabula izono zakho sezithethelwe achitifara zvivi zvako zvaregererwa isithembiso ngesakho chipikirwa ndechako nawe ungamzuza umoya oyingcwele newe ungamuwana moya mutsvene wena osungcwelisiwe iyewe wacheneswa konke kuyatholakala namhla zvose zvinowanikwa nhasi nansi isikhathi esihle heyi nguva yakanaka sondela ngokukholwa swedera nokutenda fika enyaweni zenkosi svika patsoka dzashe ngenhliziyo ethobekileyo nomoyo wakazvininipisa ngenhliziyo evumayo nomoyo unobvuma umusa kaThixo ukwanele nyasha dzamwari dzakakuringana asithandaze Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe siyakubonga baba sibonile abazwileyo intshumayelo yakuqala baphenduka bonke baba abayi 3000 Nkosi yami ngenxa yomsebenzi kamoya oyingcwele lumuso ngaka uthi wena ukhona namhla baba nampa abantu bakithi senzele lokho abazingazalwa ngokutsha wohle ubasindise manje baba Thixo wami ungcwelise wembese ngamandla kamoya oyingcwele uphilise nabagulayo sebenza baba sebenza moya ongcwele khuluma ezinhlizweni zabalaleleyo ngegama lika Jesu weNazaretha senzele lokhu konke ngokukholwa egameni lika Jesu ominjalo kuze kube phakade amen asithandaze sonke fulathela izono furatila zvivi khuleka egameni lenkosi nyengetera muzita rashe uyakusindiswa namhlanje uchaponeswa nasi batshelwa vakaudzwa siyakutshela nesu tinokuudza sizabe sibatshela futhi taramba tivaudza kuti into yakuqala chinhu chokutanga isoni pamutadzi kumele siphenduke anofanira kutendeuka ohlatshwe ilizwi likamlimu anenge abayiwa neshoko ramwari phenduka isithembiso namhla chivimbiso nhasi ungasamukela phela ungachigamuchiraone ngoba ngesakho nokuti ndechako uma uvuma kana uchibvuma uzithobisa uchizvininipisa phenduke ezoneni zakho uchitendeuka pazvivi zvako uyathethelelwa kathesi uma ungcwelisiwe kana wakacheneswa uthobekile wakazvininipisa wazehlukanisela kuThixo wazitsaurira mwari lalela sihlobo esithandekayo terera hama inodikanwa usithembiso sikababa siyakudilikela phela sihlobo esithandekayo hama inodikanwa mhlawumbe ukhona lapha dzimwe nguva aripo pano ongakaphenduki asati atendeuka ongakathethelelwa izono asati aregererwa zvinhu nanti ilanga lokuthethelelwa eri zuva rokukanganwirwa lona leli irori yilo limiselweyo lawo ora wamisirwawo newe phenduka